tiomberere praise and worship vachigara zvavo pasi. Abendumiso bethabatha indawo zabo. Mangwanani ano ndoda kuti tiri patiri Ngalikuseni ithanda lapha esikhona. tingoridza mhuru nemheterwa tichifarira Mwari. Sithi mbululu lenkwelo sithokozela uJehova. Tinogona kudarika ipapo Siyenza ngcono kulalokho. imboita mheremhere yekufarira Mwari. Ngenze inhlokomo ngalikuseni. Ndoda kuremekedza baba wedu, baba president, Hloniphe baba wethu umongameli nekuda kwemusangano weyouth. ngenxa yomhlangano wabasha. Kuri sei nenguva ino yavakandipa yekushumira. Ikakhulu isikhathi anginikeze sona sokuchumayela. Ndoda kuremekedza zvakare vanoshanda navo vose, Hloniphe asebenza kunye nabo bonke. the executive yavanoshanda nayo, I-executive asebenza kunye nayo. members of the apostolic council. Amalunga e-Apostolic Council. Pakati pavo ndoda kuremekedza my father, Phakathi wabo ngithanda ukuhlonipha ubaba wami. overseer Mashumba weRuwa province. Overseer Mashumba weRuwa province. Tifarire mapastors edu, Sijabulela abafundisi bethu. our national YPU leader, Umkhokheli wabatsha welizwe lonke. nema-provincial youth leaders ose. Kunye nama-provincial youth leaders wonke. Mwari akuropafadze. uNkulunkulu alibusise. Dipiro i5 ari paside pako. Akunikeze umakhelwane wakho ya-5. Umuthi wakagonera mweya wako. Umtshele kumhlobo wakho. Nyatsa kumuudza kuti wakagonera mweya wako. Umtshele kakuhle Nekuuya kumsangano. ukuthi uza kwakho emhlanganweni. Tinotenda Mwari. Ngandikumbira vanoverenga shoko raMwari. Sibonga umlimi ucela ufunda izwi. Tivhure mabhaibheri edu kuna Sivule amabhayibhili ethu. Isaiah 54 Isaiah 54 verse 1 to 5 sukela ku verse 1 kusiya ku 5. na Genesis chapter 30 Lo Genesis sahluko 30 verse 27. indima kungu 27. Isaiah 54 Isaiah sahluko 54 verse 1 to 5 indima yokuqala kusiya kwesihlanu. na Genesis chapter 30 Lo Genesis sahluko 30 verse 27. indima ka 27. Muprofita Isaiah chapter 54 verse number 1. Imba iwe ngoma, iwe usina kubereka, imba kwazo uimbise, iwe usina kubasurumuka, nekuti zvanzi naJehovha, vana vaurioga, vazhinji kukunda vana vomukadzi wakawanikwa, kurisa nzvimbo yatende rako, ngavatatanure micheka yeugaro pako, usarega, asi urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako, nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokuruboshwe. Marudzi avanhu achava vana vako, vachagarisa maguta iva matongo navanhu. Usatya hako, nokuti haunganyadziswi. Usakanganiswa, nokuti haungavi nenyadzi, nokuti uchakanganwa kunyara kwoumhandara bwako. Haungazorangariri kuzvidzwa kwouchirikadzi bwako, nokuti muiti wako ndiye murume wako. Jehovha wehondo ndiro zita rake, mutsvene waIsraeri ndiye mudzikinuri wako. Iye uchanzi Mwari wenyika yose. Genesis chapter 30 verse number 27. Rabhani akati, zvino kana ndawana nyasha pamberi pako, gara hako, nokuti ndakaona kuti Jehovha wakandiropafadza nokuda kwako. Tivaomberere vachigara pasi. Simqakezela izandla siyahlala phansi. Rechirongo rinoti, for I have learned by experience Elesilungu lithi lona that the Lord has blessed me for thy sake. Mwari varopafadze shoko ravo. Amen. uNkulunkulu abusise izwi lakhe. Pano pamusangano Lapha kulumhlangano
tine theme yekuti breaking forth. sile ndikimba ethi yona breaking forth. Ndisati ndapinda mushoko ranhasi, Ngingakangena ezwini namhlanje. zvakakosha kumbo explaina theme yedu zvishoma. Kuhle ukuthi uchasise indikimba kancane. Statement yekuti breaking forth, Umutsho lo othi breaking forth. mazwi maviri akabatanidzwa, Ngamabala amabili abanjanisiweyo. asi kana akazvimiririra Kepha nxa izimele anoreva zvinogona kunge zvichipikisana. angatsho okungahambisaniyo. Izwi rekuti break Ibala lethi break rinoreva far negative, far end ye-negative, litsho okwahlukene kakhulu. kupkanya, kuputsa. Yikubhidliza kubulala. Asi izwi rekuti forth Kepha lelethi forth rinoreva kudarikira maset boundaries, ukwedlula imngcele woyenda mberi. usiya phambili. Break anoratidza seanokudzosera kumashure, Ubreak ungathi kubuyisele nekuti chavawaka chikapwanywa ngoba ungabhidliza wadzoswa kumashure. subuyisele emuva. Asi forth anosuggesta kuenda mberi, Uforth ukhuluma ngokuya phambili kudarika maboundaries awakaseterwa. ukwedlula imngcele oyibekelweyo. But paanobatanidzwa Kepha ebanjaniswa anozoreva chinhu chinonakira munhu ari kuteerera, akhuluma into elungela olalelayo nekuti tikapwanya rusvingo, ngoba singabhidlisi umduli. forth anotitendera kuchienda mberi Uforth papwanya. sivumela ukuya phambili. Ndirechere pano, Le bandla nalapha break ari kuvhura masuo, ubreak uvula imnyango ari kupwanya maboundaries, ubhidliza imngcele ari kupwanya mabharia ari mberi kwako. ubhidliza okuvimbela Forth phambi kwakho. okutendera Uforth akuvumele kuchienda mberi kudarikira pawakagudza unogumira. vumela phambili. Zvoroti kana pano paine munhu Nxa lapha kulo muntu vane dzinza rinonzi hakuite zvakanaka, olosendo okuthiwa kwenziwa kahle, break ari kuya kundopwanya that limitation. ubreak uyezobhidliza leyo Forth limitation. okuti chifamba kuenda mberi. Uforth athi hadlulela phambili. Saconference inoyi Lumhlangano haisi yevanhu asowabantu vakatopwanyirwa mabharia, ababhidlizelwa mabhari, haisi yevanhu asowabantu vari kuti upenyu hwakatinakira, abathi impilo isilungile nekuti barrenness ngoba ubunyumba inogona kuenda pane munhu ane mari, buba khona emuntwini inogona kuenda pane munhu ane utano, emuntwini olompilakahle. asi ari barren. Kepha Zvoroti mari ainayo imali enayo anogona kusarara achichema. engakabamba Saka unogona kunge uine zvimwe ungaba lokunye zvaunoti zviripo zvakakuringana, othi kukhona okukulingeneyo. but ukacheka masaidi ose upenyu Kepha hwako, ungabheka inhlangothi can you safely say I am free? ungakhuluma kahle uthi Kana ngikhuluma. ukaona paine area Ungabona kulesigaba yaunoti iyi haisati yamira zvakanaka, othi lesikasimama ndiwe candidate yeconference inoyi, uyicandidate yali conference unogona kunge uine madegree, ungaba nama degrees. but vana Kepha abantwana vari kuita zvemadrugs. besenze kwezidakamizwa Unogona kunge uine mari, ungaba nemali but kumba kwako mhuri yenyu ichikurwadzisa chaizvo. imuli yakho ikuzwisa ubuhlungu. Unogona kunge uine utano, Ungaba nempilakahle but usina mbereko chaiyo. kepha ungelanzalo. Ndo pari kunzi break, Yikho kuthiwa break. kupwanya that barrier Yikubhidliza leyo iri barrier kukutadzisa kurarama uchifara. ekwehlulekisa ukuthokoza Sa uphila. break ari kuya sesando, Ubreak uya iri kuti kumwe njengesando kwese zvakanaka, endawo yonke but bekulungile. area iyi kana isati Lesi yanaka, sigaba singakalungi. hauna mufaro iwewe, Awula ntokozo wena. hauna mufaro iwewe. Awula ntokozo wena. Unozviziva Uyakwazi kuti pawakagarapo ukuthi uhleli lapho zvimwe zvese zvakanaka. okunye konke kulungile. Pane murandakadzi Kule ari ncekukazi kubhuku yamadzimambo esebhukwini yamakhosi. anoti ini ndigere zvakanaka pakati pehama dzangu, Ngihleli kahle ezihlotsheni uye zami. mari nditori nayo sezvamuri kuona, Njengoba ubona vatoti handina chandinoda. ngathi akukho engufunayo. Asi Elisha achiona U-Elisha ebheka naGehazi achiona, loGehazi ebheka vanoti zvese zvakaringana, bathi konke kulungile. but imba yati wakirai Kepha indlu leyasiyakhele yona nemhaka yekuti manners and customs, yokuthi ngemkhuba imba yepamusoro iyi indlu yaphezulu yaivakirwa zvinhu zvinogona ta zviri zvitatu. yaye yakhela into ezingaba ntathu. Chekutanga yaigona ta prayer room, Okokuqala indlu yokuthandaza. asi chechipiri Okwesibili yaigona kuti ukazvara mwanakomana yayithi ungazali indodana musati mamurumura kuti andogare ega, lingakavumi ethi ayihlala yedwa. maimuvakira kuti agare pamusoro, Lemakhetho ayihlala kuti phezulu akure nemhuri yake muchimuona. akhule lemuli Sa Elijah akaona u-Elijah wabona kuti mumba umu hamungori
kuna candle stand church ukuthi lapha kula candle asi stand maiswa mubhedha kufakwe umbhede zvinoratidza kuti haisi prayer room okutshengisa sondle zvinoratidza kuti pamba panapa okutshengisa lapha ngekhaya zvinhu zvaiswa nemukadzi pano into ezifakwe ndo ngosifazane zvinhu lapha zvaasina izinto dai angelazo anga aine mwanakomana alubele ndodana angadai asina kuvaka imba ipandauya usoze yakhe likamela zvorati mari anayo ukuthi imali unayo ukama nevanhu vake anawo ubudlelwano nabantu but babo haana mwanakomana akanayo indodana pane munhu akanditarisa pano lo muntu ombhekileyo umwe lapha watouya kumusangano panapa omunye uze emhlanganweni but lapha uri kuzviziva mauri kepha uyazazi kuti zvese zviri right konke kulungile but uri kurambwa newakomana iwe kepha uthi indoda uri uyalwa kuzviziva zvimwe ngabadala zvese zviri right konke kulungile but kuchikora uri kudofura iwe esikoleni uri kuziva uyewisdom zvimwe zvese zviri right konke but kulungile hausi kudefeata addiction uyehlula i-addiction ndibvunzirawo neighbor yako buza umakhelwane kuti zviri right here mubvunze zvese zviri right here konke kulungile na sapano manje lapha timu yanhasi indikimba yanamhlanje yavinga umwe munhu iba njengomunye umuntu anoti akazvitarisa othi mayizibhekile ari kuona tumwe tunhu tusina kuringana ubone ezinye izinto vakomana ezingabalala nevasikana vana intombazana baba naana amai bobaba nabomama nyaya yetimu iri pano indaba yendikimba iri lapha kumaprovoka umwe munhu iprovoka omunye kuti umuntu apfeke mweya wehondo ukuthi agqoke umoya iri wempi kumaprovoka umwe munhu ihlokoza omunye kuti umuntu apfeke mweya ukuthi wejambazi agqoke umoya odlakeni ati enough is enough athi sokwanele sokwanele sevakomana vamaperembudzi njengamajaha vanoti obulephele zvekunzirwa chikafu abathi ukukulethela tiri ukudla kunze kweguta singaphandle kwesigodlo hatichadi asafuni but at this point kepha kulesi sikhathi kuguta macho esigodlweni sakhona hamusisitorina chikafu akula kudla satikagara pano singahlala lapha tinofa siyafa changa chitori nane okungcono kwakuri kupinda muguta yikungena esigodlweni nekuti ndo mune vavanoziva ngoba kulapho but kulababaziko vakati kana muguta bathi nxa esigodlweni musina chikafu kungela kudla it's better kufa kungcono ukufa uchiende kune chikafu sisiya lapho kana kulokudla vakagara pano uri pano nxa uhlezi lapho khona hauna kuya kuno nekuti zvakanaka awuzanga lapha ngoba wataura ukudla kuti it's better ngoba uthe kungcono kusacrifice mari shoma ukusacrifice imali ndiende yakho kune healing yangu ngiye lapho kulokusila kwami ndiende kune breakthrough yangu ngiye lapho kule breakthrough yakho ndiende kune marriage yangu ngiye lapho kulomshado ndiende wami kune deliverance ngiye yangu lapho kule deliverance sare kandi yami kuti makorokoto ngitha mhlophe nekuti pawauya pano ngoba lapho sekhona service yanhasi isevisi yanamhlanje tinakubatsirana sifuna ukusizana kupwanya ukubhidliza mabhari ari mulife amabhari asempilweni. Glory to Jesus. ndakatifunga manheru Bengicabanga izolo ntambama ndikati baba waingoisa timu yakadai athi wabengowafaka just indimi for the sake engoisa timu ukuthi afake ube le but pana akaonekwa kodwa kwabonakala achiri kubhinga esebhinga achiri kugweru esegweru ari kwazvimba esekozima mwari akaona umlimi wabona kuti mwana uyu ukuthi lumntwana zvikaramba zvakadai kungala kunje anogona kuti yadhukira akaduka ngaatoye kumusangano makaze emhlanganweni atopwanyirwe mabhariya abhidlizela zvimwe amabhari zvacho watadza kuzvipwanya wega okunye wehluleka ukubhidliza wedwa watombotsanyasa hazvisi kuita uzilile but akulalithophubani makorokoto kwauri kepha mhlophe kuwe nekuti conference ino ngoba lumhlangano yauya kuzokubatsira uze uzokusiza muimbe anoti nditungamire jehovha umhlabelo uthi ngikhole une Jehova simba inandina unamandla kanginawo ndashaya simba ngiyawaswela amandla pawauya pano lapho it's a zekhona declaration yisinqumo yekuti handina simba esokuthi anginamandla asi ukandisimbisa kepha ungangiqinisa zvirokwazvo iubreak forth ngempela ngiyabreakforda. my god isaiah U-Isaiah ari kushandisa figurative language usebenzisa yekuti mukadzi wesifazane aigona kuti barren israel wayengakwanisi nekuti ari kuadresa israel imucaptivity adresu but akasarudza kuti mukadzi wakhetha ukuthi wesifazane nekuti mukadzi anomirira church ngoba wesifazane umele ibani aizama kuisa mukana wayezama ukufaka wekuti amathumba nesu pano tikwana ukuvhesiri lapho isikwane kulivesi dai rakangonzi israel aluba kwatha Israel waiti hamuna nyaya dzangu sasingabukhisa but parakanzi mukadzi kepha kuthiwa wesifazane anomiririra church omele ibandla newe watokwana nawe sukwanile saka ni blessed are you wabo ndiwe obusisiwe kunzi imba ngokuthahlabela alright mukadzi ari barren owesifazane wenyumba asi isaiah ari kuona vana vakawanda u-Isaiah ubona abantwana abaningi zvinondiratidza kuti panyika utshengisa emhlabeni mukadzi ari kusekwa owesifazane kuti you uyahleka are barren ukuthi uyinyumba but mumweya kepha emkhathini
ulunga i-attitude. Isaiah rekugadzirisa attitude. U-Isaiah ulungisa Ari kuti attitude. ndozviziva Uthi ngiyakwazi kuti hauna zvakakwana. ukuthi awulokwaneleyo. Ndosikana uchigara uchichema. Yikuhlala ukhala. Ndosikana uchigara uchiudza vanhu nhamo dzako. Yikuhlala utshela abantu But izimo zakho. izvezvi Kepha manje chimira kutaura. mani ukukhuluma Tanga kuimba. qala ukuhlabela Nekuti hakuna asingagoni kuimba. ngoba akekho ongakwanisi Chero ukuhlabela. nediscord. Lo le discord Ukamutaimira achisuka. ungamthayimela Anoimba. uyahlabela. Chero nediscord. Lo le discord Ukamutaimira achiwacha. ungamthayimela ewacha Anoimba. uyahlabela. Sazviri kunzi haisi nyaya yekuwamuworship team. Kaso ndaba yokuba Inyaya yekuti une voice here. indaba yokuthula ilizwi Tanga lakho. kuimba. Qala ukuhlabela Pauri kuimba. uhlabela You are addressing your attitude. uaddress Uri attitude kuti yakho attitude yangu uthi attitude yakho ngaichinje ayitshintshe towards my situation. ngesimo sami Handichagari mukutambura. angihlale ekuhluphekeni. Tonyarara ndakadaro. Awela I will kunjalo sing my poverty off. ngiyobona ubuya ngabamba uphuma. Glory to Jesus. In other words, Ngamanye amazwi Isaiah ari kuti Isaiah uthini? tora PA system. Thatha i-PA system, Buditsa ama-speaker phansi. khipha ama-speaker phansi, Connect ama-speaker akho. connect i-speaker zakho, Tora microphone. thatha i-microphone Nekuti izwi rekuti break forth into singing. ngoba izwi ethi In break forth other words, singing. ipapo rinoreva kuti shout Ngamanye amazwi loud. lithi memeza kakhulu, Crying aloud. khala kakhulu Sari kuti usaimbire mumoyo. emhlizweni Imba ungahlabeli. zvekuti vanoziva Yenza ukuthi abakwaziyo wakajoboka bekuhleka ngavashamisike bamangale kuti anoimbei. ukuthi uhlabelelani. Iye asina mari muhomwe. Yena engalamali esikhwameni Anoimbei. uhlabelelani. Iye akafoira. Yena wehluleka Anoimbei. uhlabelelani. Iye ari kurwara. Yena egula Pavanodaro. besenza njalo Zita raMwari rinokudzwa. uNkulunkulu uyaphakanyiswa Nekuti vanhu ngoba abantu pavanotanga kuita mibvunzo. beqala ukuba lembuzo Mwari uNkulunkulu ndopaanopindura. lapha ngenela khona. Glory to Jesus. Nditasira nebheko. Mutsori hapachadi humisisi apa. Uthi akusafunakala ubumisisi lapha Mutsori emakhelwane. hapachadi husalad apa. Akufuni busaladi lapha. Sa-Isaiah ari kuti Isaiah uthini? as long as you are barren Xa ubarren in any area of your life, loba ikuyiphi isigaba ndiwe sempilo candidate yekuimba. uyikhandidate yokuhlabela. Tora microphone yakho. Bamba imicrophone Tanga yakho kuimba Mwari muri zuva rangu. qala ukuhlabela ukumari muri izwi lakho. Handizitye hondo dzose Angizesabi izimpi zonke dzinokundwa nemi. zinqotshwa nguwe. Ndigouya nekufara. Ngize ngentokozo. Chechi yedu iyi Bandla lethu le yanga yagara yakaisa dziyo sahlala safaka intombi dzinodresa every situation. ezoku-address isimo Kana esiphila kuso. uchirwara Xa ugula dziripo nziyo zikhona ingoma dzinoti murapi aripo. ezithi umelaphi ukhona. Chiremba wekudenga. Udokotela Kana wasezulwini uine nhamo. xa ngilothuko Kana uine parufu. xa kusemfeni Chese chauinacho. konkonakho Bata microphone. bamba imicrophone Wotanga kuimba. uqala ukuhlabela Uthi ishendinzwe uthi nekufara. inkosi ngize Chero ndiri ngentokozo musituation. noba nkusimo Ndinzwe netsitsi dzako. ngize ngozelo lakho Dzaunopa vamwe. onikeza abanye Watora microphone yako. uthatha imicrophone yakho Wati nditarire nekufara. wathi unike udlalele Vanhu vari ngentokozo. kundiseka. Abantu bandle Vanhu vari kunditaura. abantu bakhuluma Asi ngami nditarire kodwa nekufara. ngilalela Kana ngentokozo. Mwari akakutarira Umlimi angakubheka nekufara. ngentokozo Zviro zvako zvanaka. okwakho sokulungile. Glory to Jesus. Sympathy yevanhu Uzwelo labantu inokusiya luyakutshiya uchinhonga mafufu patebho yavo. udobha imvuthu Asi Mwari ematafuleni. akakuropafadza. Umlimi angakubusisa Ndiye anosimudza marombe kuyophakamisa abayanga kubva muguruva ebasusa ethulwini achadyisa namachinda. ebadlisa Saka namakhosi. pawari apa Lapha hapachadi sympathy yevanhu. akufuni uzwelo labantu Chavanogona abakukwanisayo kuti tinodzirwa tichikuona. yikuthi siyakhuthunyeza Kuti sibone, tinofara nekukuona. siyathokoza ngokubona Presence yako notiitira zvakanaka. xa ubukhona bakho But busezela vachifuratira. kepha befulathela Ndiwe watochingwa chebreakfast. usuyisinkwa Ndiwe sebreakfast wakutorehwa iwewe. sebekhuluma phezu Pakuda kwakho munhu anoti kufuna umuntu othile yakapera nguva saphela isikhathi yekusaka sympathy yevanhu. esokudinga uzwelo labantu. David anoti uDavid uthiyena kana moyo wangu wadziya nxa inhliziyo yami isikhuthaza ndiperekedzei kudombo lintokhele pane rakakwirira likhona idwala eliphakemelo kundidarika. ukungedlula Iroro dombo lelo dwala ndorinonzi nemuimbi. yilotha ngumhlabeleli Dombo ndipe meso akunikeza amehlo ndione pauzuru. ngibone phela Kana phezulu waenda padombo iri xa ungakuleli dwala zvinonetsa okuthuphaya zvinogadzirika. kuyasuka Maronda anopora. amalonda aphona
khensa inoyenda ikhensa iyahamba zvinorema zvinogadzirwa ubunzima buyalungiswa kudofora kunoyenda ubudomo chero buyasuswa vana jabhezi loba wazojabhezi vanosimudzwa baphakanyiswa chero vakaraswa loba nenyika balahlwa lilizwe vanouya nechingwa wemaperembudzi baza lesinkwa. Glory to Jesus. ndinozviziva Ngiyakwazi pane munhu ane mubvunzo lo muntu lombuzo zvinogoneka sei kwenzeka kanjani kuimba ndiri kurwadziwa hlabela ngisenhlungwini pane nguva lesikhathi mary paakabvunza mwari Maria abuza uNkulunkulu anzi uchabata mimba iwe wathoka ukuzithwala wena ukozvara mwanakomana uzala indodana. mary anoita mubvunzo uMaria uba lo mbuzo kuti zvinogoneka sei kwenzeka kanjani ini ndichiri mhandara mina ngiseseyintombi handina murume angila indoda. mutumwa anoti Isithunywa sithi sona mweya mutsveni moya ongcwele achakufuka uyokuwembesa kana akufuka angakwembesa uchaona wane mimba uzozithwala zvoreva kuti zvauri kubvunza iwewe okuthi umbuzo kuti nawo zvinogoneka sei ukuthi kwenzeka njani pana mweya mutsvene lo moya ongcwele anokufuka okwembesayo anoziva kusasimba kwako owazi ubuthakathaka anoziva bakho utera hwako owazi iyeye ubuthakathaka bakho akakufuka wena ngakwembesa nezvinorema zvinopera lobunzima kuyaphela nenhamo inopera lodubo luyaphela nekurwadziwa kunopera inhlungu ziyaphela mweya mutsvene moya ongcwele ngaakufuke pasevhisino makakwembese kulisevisi ngaakufuke pasevhisino makakwembese kulisevisi pautera hwako ubutela bakho fukwa namweya mutsvene besa moya ongcwele pakusasimba kwako ubuthakathaka fukwa bakho namweya mutsvene besa moya ongcwele akakufuka akakwembesa. My God. unoziva Uyakwazi ukaenda kumba kwako endlini yakho nguva ino unogona kuchifuka blanket 1 lesi sikhathi ungabe usembathe ingubo yodwa rinokwana liyenele asi kana tamuna namei june kepha sisikume ijuni wakuwedzera mablankets sokungezelela zvoreva ingubo kuti chinofukwa ngoba kwembathwayo chine pechinogumira chepanyika pana kulalapho kuphelela khona kana phansi mweya akakufuka ukwembatha haadresi the immediate need chete address anodresa zvese zveupenyu hwako addressa yonke impilo yakho. mary uri mhandara Maria uyintombi mary hausati waziva murume awukazi indoda but mary uri uzoita mimba Maria ende ukuzithwala chauchatakura ozokuzithwala khona hachisi very simple akuyona into elula chiri very unique into ahlukileyo nekuti wafukwa namweya ngoba wembese ngumoya ndine mwanasikana ari pano nendodakazi kudzinza renyu hakuna vakachata inabekho abashadayo vatifukwa namweya imbesa ngumoya unobreka record uyabreak record unobreka history uyabreak imbali kudzinza rekwenyu usendo lwakini hakuna ane mota akekho nemota unobreka record uyabreak record kana ukafukwa namweya wembesa kudzinza ngumoya rekwenyu usendo hakuna lwakini achaflya nendege akekho andizayo ukafukwa namweya uyambesa ngumoya unobreka marecords uyabreak ama-records pasevhisi ino ulisevisi tiri kutsvaka sidinga vanhu vanobreka abantu ababreaka malimits edzinza ama-limits vanoti esendo takazvarirwa abathi kazalelwa munhamo phakathi kodumo hatigari munhamo angihlali phakathi kwalo anga ari pano akati nxa ekhono lapho ndiri wekugokwe wengiwegokwe but gokwe haisi mandiri igokwe ayikho kimi uri wekwechimuti iwewe wenu wakwechimuti wenu pazvekwechimuti hazvisi mauri abakwechimuti wakatengwa wathengwa neropa ngegazi rajesu elikajesu. Glory to Jesus. break forth Break forth. ndakachiverenga bhaibheri Bali bhayibhili vandaona ngabona kuti kune dzimwe hama uthi kulezinye dziri izinto mushoko ramwari esezwini dzekuti kamili tikadzidana panapa esi singazibiza lapha dzinogona kumutsa mwoyo wako iwe zingavusa umphefumulo wakho unobvunza jefta ungabuza ujefta anokuudza nhoroondo uyakutshela imbali kuti ndanga ndambodzingwa ukuthi angaxotswa nevedzinza rangu ngabosendo lwakithi vakati hauna kuzvarwa bathi mupamunhu awufanelanga wena dzokera kumusha kwamai vako adzokera esebuyelile ndinofunga mwoyo mangu ngicabanga enhliziyweni kuti yami aimba muimbi ukuthi wayehlabela wekuti ingoma changamire mponesi ukuthi msindisi iwo akambozvidzwa wena okwayeyiswa nezvirwadzo zvako ngonhlungu zakho kupona kwedu kwakwaniswa changamire wakagadzwa wena wahlaliswa pachigaro chitsvene esihlalweni esingcwele hondo dzose dzekudenga izimpi zonke dzinokurumidza zezulu ziyakudumisa akaona varume vachiuya wabona amadoda vakati esiza tabva jerusarema bevele jerusalemu tatumwa sithunyiwe hondo dzamuka kumusha impi zivukile vese ekhaya vadzitadza bonke asi sebehlulekile dzinogonekwa newe kepha wena ngokwenelisayo mazvazviziwa sei lakwazija munhamo yako ukuthi udubo lwakho ukaimba ungahlabela simba rako amandla akho rinomutswa ayavuswa. my god My God. jefta Jefta akatodzoka
waphenduka akutoba ama-conditions esebanikeza izinqumo athi umthungameli wehondo sengumholi but nezuro anga akaraswa esetaxi pauri ipapa lapho khona zvakaitika mulife yako ungafaka empilweni yakho umwe utori nherera omunye intandane vabereki vauri kugara navo magardens abazali ohlala nabo vamwe vacho vanokutrita zvisi right abanye bakubamba kubi but ukaimba kepha ungahlabela paunotanga kuimba uqala ukuhlabela bhaibheri rinoti ibhayibhili lithi lona david uDavid adzoka kundorwa nevavengi evela kulwa lezitha akasvika ziklag yapiswa wathola izikla madzimai nepfuma zvatorwa amakhosikazi zvinozi but david kepha kuthiwa uDavid vanhu vaya kuda kumutema abantu nematombo befuna umkhanda he ngamatshe encouraged himself wazikhuthaza paunoimba lapho uri uhlabela kuzvikurudzira uyazikhuthaza kuti ndini uya uya ukuthi imilwana akaraswa olahliweyo nevabereki abazali ndini uya uya imilwana akafeila owafeyilayo interview i-interview pauri kuimba uhlabela uri kuzvimutsa uri uyazivuselela kuzvisimbisa uyaziqinisa woti o jehovha uthi ojehova omponesi omsindisi iwe ndoimba newe thembe wena iwe ndoimba newe ulithemba lami nditungamire jehovha khokhele jehova ndiri mufambishe Ndiye nguphambi Nkosi. unesimba inandina unamandla kanginawo unoziwa uyakwazi tinomboimba makorasi siyake sihlabela amakhorasi but paunoimba himu kepha uhlabela yini wakagara wega so uhleli wedwa so pane tumwe timashosho twaunonzwa so uzwa ukatshwa kwekuti usitori na mari muhomwe so ungela mali unonga esikhwameni wachifila wakagara pakakwirira uhlezi so usina kana mari muhomwe ungela mali esikhwameni usina kana mari yefees ungela mali yefisi usina vhiza raramba kubuda ungela ivisi alilukuwa wafeila tenda riya rekuriwana ufeyile Wakaimba hymn song. hlabela ihymn song wakaimba himso ungahlabeli ihymn song ukaimba himso ungahlabeli ihymn song ukaimba himso ungabahlabeli woti ihymn famba mangwanani uthi hamba ekuseni famba masikati hambe emini famba manheru hamba ntambama famba nemweya mutsvene hamba ngomoyeni pauri kuimba ipapo uhlabela lapho pane kasimba kula kungamandla kanotanga kumuka so uqala woti ukuvuka ndafeyila hangu uthi yebo vhiza ngifeyile ivisa ndafeyila hangu tenda riya ngifayile ilithenda ndafoyira interview ngifeyile interview ndafeyila o level ngifeyile olevu ndaraswa nevabereki ngilahle ngabazali hama dzangu dzaramba izihlobo pane ziyalile muimba anobva asimuka kulomhlabelelo oti phambi hama dzedu uthi dzinotiza isihlobo dzimwe ziyabalela dzinotitambudza esinye ziyasitukuluza asi iwe kepha jehovha wena jehova ndine chechere panapa ndinebandla kana nalapha wakuimba la usuhlabela vanozvinzwa bayakuzwa kuti asimuka mwana ukuthi uya uphakeme umntwana lwana pane rwimbo kule ngoma kwaunogona kutoimba ongakwanisi woti ukuyihlabela chinjikano usichinjikano ndireri yona le tsime reupenyu umthombo wempilo rinopodza vose osinyisa bonke vanouya kwauri abeza kuwe runozoti ipapo othi khonapho ipapo khonapho torambira ipapo ngiyala ngilapho ndichitenda koga ngikholwa kuphela ndadzingwa basa okunye asi lathaba ndorambira kepha ipapa ngiyala ngilapho ndarambwa nemukomana ngemntokazi asi ndorambira ipapa ngiyala ngilapha ndichitenda koga ngikholwa kuphela pane simba kunamandla rinosimuka aphakamayo pane simba kunamandla rinokushanyira mai akusebenzelayo wezvangu mayi babu ukabvunza david ungabuza uDavid anokuudza kuti ukutshela ukuthi paitwa mafamily function ese sasi-function ndainze ndakumakwai ngangithiwa kuhambayo vanhu vasara vachifista abanye besala besithi vasikani uchiona kuti yikho ubona ukuthi david uDavid akanyora mapisa rema akawanda wabhala umakhulu aizwisisa wayezwisisa simba rekuimba amandla kana okuhlabela waya musituation xa ukusimo adzingirwa kure ecothele but kude pane zuva kuthiwa kulelanga ranga rakugadzwa mambo ofuna kubeka vese inkosi vaungana pashayilo bonke sebebuthele vakati dzokera kwekare kuya kuya wathi abuyela ngale paakaenda kumakwai esiya elusa ariko kumakwai ekhonala emandleni ndinongofunga kuti ngicabanga ukuthi aingoimba rwiyo wayehlabela inkomo hakuna hama kupinda jesu awukho umhlobo hakuna njengojesu hakuchina akekho jesu akekho ndiye yega ujesu nguye kuphela anogona kurapa moyo oyenelisa ukupholisa Jesu inhliziyo ndiyeka. ujesu nguye kuphela achiimba kudaro ehlabela kona kanjalo ng'ombe rakaramba nemafuta rikati hatidonhedzi mafuta atangwisi pane mafuta vasingaimbi kwabangahlabeliyo tinoramba takahodha mafuta edu bamba amafuta samuel akati usamueli wathi zvafamba sei uhamba njani mafuta aramba kubuda amafuta kaphuma zvanzi pana ari kuimba wathawukhona ohlabelayo ari kumafuro osemadlelweni zvanzi mudetsei wathambize nini hatingatotyi esasingeke sidle uchingoimbako hlabela kuna
zita serache ipapo khonapho nyanga yakabata mafuta ikati hatidonhedzi vathi pana ari kuti hakuna zita uko ukhona uthakele iqhinga mazita enyu ese amagama wonke aonekwa panyika abonakala emhlabeni asi kana nokudenga khephela ezulwini enyu ashayikwa awena pati selameni pane zita kepha kule gama rekuti panyika pano elapha emhlabeni tinoriona siyalibona kudenga kwacho ezulwini tinoriona siyalibona pari kuimba emhlabeni ndijesu uJesu anoenda neni ohamba nami kwese kwandinoenda indawo yonke ndiye anondibatsira uyomsiza kona ng'ombe rakabata mafuta iphondo sameri akati Samuel wathi hatisi kuzotya asikudla denzai anoimba bizeno pane hlabelayo nguva kulesikhathi yavachakudaidza oza kubiza khona vakakurasa bakulahla vakakuramba bakulaba pane nguva kulesikhathi yavachakudaidza lapho bazokubiza khona ramba uchiimba nxa ungaluhlabela ha ndiri kuona hana ngibona uhana aitoti david uDavid ndipo mike akunikeze imali ndoda kumboudza vanhu funa ukucela abantu laba vari kunzi bharena lapho kuthi abhare aitotaurawo inini wayekhuluma ngami zvairwadza kwakubuhlungu mazuva ese insuku zonke vanhu vachipinda abantu bengena nezvidhori bephethe othoni nematoyi bephethe amathoni nemagift bag lama-gift pay wodarika kicheni yangu bedlula ikhithi la woenda kukicheni yamainini Voti makorokoto. betha mhlophe gore rimwe rinouya futi enye futhi vachipfuura bedlula zvaindirwadza kwakuzwisa ubuhlungu zvaindirwadza kwakuzwisa ubuhlungu asi pane musi kepha kulo suku wandinofunga kuti engicabanga ukuthi akaimba wahlabela wandinofunga kuti engicabanga ukuthi akaimba wahlabela ndinoshamiswa kwazvo ngiyamangazwa kakhulu namabasa makuru ngemsebenzi emkhulu akaitiwa nemi ezwa nguwe ose anorumbidza yonke kana iyadumisa ndorangarira ngingakhumbula mabasa epanyika imisebenzi kana emhlabeni ndorangarira ngangikhumbula mabasa ekudenga imisebenzi yasezulwini kana mwari nxa unkulunkulu akagona kuti wenelisa ukuthi ngakuve negomo makube nentaba gomo rikavako intaba yabakhona anotadza sei wehluleka kuti njani iwane stendi ukuthi stendi yotovapo istendi sibe kuti khona iwane mota ukuthi uthole imota mota yotovapo imota ibe khona pakuda munhu sokufuna umuntu anochinja otshintshayo status yake istatus yakhe ofisa tuma hati break abe sekhipha oyisa ama ndege afake indiza iri kuflya ephaphayo wati gore rino othi lo nyaka chero ndine hati break loba ngile heart ndiri break kuzoflya ngiyokuphapha muchandibhaibhisa ngizokuphaphayisa paairport e-airport muchandipushira mabhegi ngiyokufukela kuenda isikhwama kuairport e-airport muchatorwa mapicture neni ngizathatha imfanekiso yami pakanzi departure ekuleko muchindibhaibhisa ngiphaphayisa nekuti ndakuimba ngoba nekuti senhlabela ndakuimba ngoba nekuti senhlabela ngoba ndakuimba senhlabela gore rino lo nyaka zvakaramba zvese konke kwalo last year unyaka odlulile wanga wakanyarara wawuthuka gore rino lo nyaka iti handisi kuzobatsirwa mina ngakikusiza nevanhu ngabantu ndichazvivharira dhoo ngiyovala umnyango ndotora maspika ngithatha amaspika ndoisa panze ngifake phandle ndoisa maamplifier ngifake ama-amplifier ndokonekta ngikhonekte ndichatora cordless ngiyothatha icordless ndovhura geti ngivula igeti ndotanga kuimba ngiqala ukuhlabela ndotanga kuimba ngiqala ukuhlabela ndotanga kuimba ngiqala ukuhlabela ndotanga kuimba ngiqala ukuhlabela vachandinzwa bayokungizwa vari mhiri kwerodi abaphesheya vachandinzwa bayokungizwa vari kumhiri kwashashe abaphesheya kwashashe vachandinzwa bayokungizwa vari kumasvingo abasemasiko kana ndakuimba nxa rwiyo senhlabela rwepamoyo ingoma rwiyo yenhliziyo rwepamoyo ingoma rwiyo yenhliziyo rwepamoyo ingoma runoti esenhliziyweni ndotsvaga ethi nyathina imimoga wena wedwa moyo wangu inhliziyo yami unokusvivirai uyakulangathelela nditarire jesu awumbheke Jesu ndinyaradze awududuze ndakambonyaradzwa nevanhu ngangaduduza asi ngabantu nhasi kepha namhlanje ndinyaradze ngiduduza ndakambonyaradzwa nevamwe ngangaduduzwa ngabantu vakazondinyeya bangihlela asi nhasi kepha namhlanje ndinyaradze ngiduduza omponesi umsindisi omponesi umsindisi omponesi umsindisi iwe ndovimba newe ngithemba wena halleluya amen ndaitaurira vanhu ngantshela abantu last week kuvike edlulile tiri paeaster siku-easter ndikati pane muimbo endinofarira ngathi kulo mhlabelelo engithandayo pane muimbo endofarira lo mhlabelelo engithandayo wandiri kufunga engicabanga wandiri kufunga engimcabanga kuti jabhezi ukuthi uJabhezi ndo waakaimba wahlabela ingoma yomhlabelo paakafunga ecabanga achiona ari munhamo ebone phakathi akati kwathu mai vangu
wathi umama wami baba kabata mimba ezithwala bangwe vakatosheya maternity funa waswela mai itheni vangu umama wami baba kandizvara engibeletha vamwe vaipfeka mapamba abanye babegqoka vamwe amaphamba ndaipfekedzwa matshirt ngigqokisa isikipha vamwe vaidya serevhita abanye besidlisa neserelak leserelaki nenani lenani pamwe ndaidyiswa poriji rekunyika funa ngangidlisa but ndiripo kodwa khona ndinofunga kuti ngicabanga ukuthi anenge akaimba mumbe uyu ngathi wahlabela lingoma anofanira akaimba ruyoro ngathi wahlabela lingoma rwekuti kana wawo wangu jesu ethi mawusungu wami Jesu ndakwana nezvinhu zvose senganele ngento zonke ndikungofungidzira kuti ngiyacabangela ndorwaimba ukuthi ayihlabela akuda kupinda mprayer room engene phakathi oti kana wawo wangu jesu awusungu wami Jesu ndakwana nezvinhu zvose sengenele ngento zviripo ndezvangu okukhona ngokwami nezvinouya ndezvangu lokuzayo ngokwami naiyo nyika ndeyangu lomhlaba ngowami nairo denga nderangu nezulu ngelami pane pati kule phansi inondifadza inini ethokozami inozonzi nekunakirwa ithi lokumnandi ndekwangu ngobami ndiri kufunga jabhezi ngicabanga ukuthi aphezulu aimba wayehlabela aite ndiri munhamo nhasi ethi mphakathi kodwa but wena mkazi nekunakirwawo kepha lobunandi ndekwangu ngobami nekuti genesis 49 uGenesis 49 jacob akuropafadza vanhu uJacob ebuyisa nekuti abantwana jabhezi mudzukuru wajudha ngoba uthe anoti judha iwewe uthi Juda wena maziso ako amehlo akho achatsvuka newaini athi achatsvuka newaini abomvu ngewayini mazino ako amazinyo akho achachena nemukaka ayakuba mhlophe tsvimbo ngokhapha yeushe intonga yobukhosi haingabudi mumba mako ayisuke endlini yakho sajabhezi ari kuzviziva uJabhesi kuti yakwazi dzinza rangu ukuthi usendo lwami nderekutonga ngolokubusa dzinza rangu usendo lwami nderekunakirwa ngolobunandi saka akati judha awuJuda akandirasisa wangilahlisa panhaka yedzinza ulifa leli bati kana wawo wangu kepha jesu mawusungu wami Jesu ndakwana nezvinhu zvose senganele ngakho konke nekunakirwa lobumnandi nekunakirwa lobumnandi ndekwako ngobami kukwira ndege ukwenda ukuthatha indiza kutonakirwa ikoko yibunandi lobo kutaura nendimi ukukhuluma ngendimi kutotaura ikoko yikukhuluma lokho kutoprofita ukuprofita kunakirwa ikoko yibunandi lobo kutoparidza zvandiri kuita izvi ukuthumayela kanje kutonakirwa ikoko yibunandi lobo kuvaka imba yako ukwakha indlu kuti yakho udza vanhu utshela abantu ndakumbondosangana nemabuilders sengisahlangana nabapilita kutonakirwa ikoko yibunandi lobo yakwana nguva sesikwanile isikhathi yekuti unotaura esokuthi kuti ndiri uyakhuluma munhamo ukuthi nhasi mphakathi kodwa asi wena mkazi nekunakirwa kepha ngobunandi ndekwangu ngobami tell your neighbor tshela umakhelwane nekunakirwa ngobumnandi ndekwangu ngobami gore rino iri lo nyaka nekunakirwa ngobumnandi ndekwangu ngobami make a joyful noise akwenza inhlokoma yentokozo vadikani bathandekayo kana takuimba xa sesihlabeni ndiri kuona mefiboshet ngibona uMefibhoshethi achikumbirwa mukana ephithuba wekumbotaura nyaya yake elokuthi akhuluma indaba yakhe anoti vadikani uthi bathandekayo inini pandiri pana mina la ropa riri umu igazi nderehumambo ngelesikhosini sekuru vangu ukhulu wami ndo vanga vari mamba nguye inkosi baba vangu ubaba wami ndo vaitevera nguye ilandela ini ndindandiri next in line mina ime kade but pane pakaputika hondo kepha kulapho kwenzakala sekuru nababa vakafa ukhulu lo baba bafa aifanira kubva agara ofanele ukuba sesikhosini automatically automatically ndini yimi but maid wekumba kwedu kepha umate wakhe akanditakura wangithwala ndandine 5 years ngangile 5 I years was just but a kid but ngangisesengumntwana akanditakura wangithwala kunditisisa chigaro changu wambalekisa isihlalo sami akanditakura wangithwala kwakutizaneni ebaleka nami along the way siphakathi kohambo akandidonedza wangiwisa ndikaremara agogeka kwakupfuurira mberi neni edlulela phambili kundiendesa lodipa wahambisa elodipa nzvimbo isina mafuro necommunication indawo engaladlelo lokukhulumisana ndikatokura kusvika pakuita mhuri ngakhula ngaba but lembuzi pane zuva 1 kepha kulo suku olulodwa ndinofungidzira ngiyacabangela kuti aitoimba ukuthi wayehlabela aitoimba wayehlabela hoyo mushandiri wenyu nango umsebenzi ndoda wethu kuchengetwa newe sifuna ukulondoloza ndoda nguwe kurayirwa newe sifuna ukulaywa nguwe kuchengeta basa renyu ukugcina umsebenzi wakho pari kuimba ehlabela pane machariots kunama-chariots akadispatchwa adispatshwa kubva kwaisraeri esuka ko-israyeli kwaisraeri uku ko-israyeli lapho ndo kuna david yikho kule david akadeclare kare owadeclare kuti maisraeri ko-israyeli amupindi zvirema akungeni isigoga mupalasi ephalasi amutopindi chirema akungeni isigoga but pane ngoro kepha kule nqola dzakadispatchwa ezadispatshwa endailodipa hambane lodipa kune chimwe chirema kulesinye isigoga hazvina basa nekondisheni yako akula ndaba lekhondishini yakho zvautori izvozvo oyikho khonokho you are a fit candidate uyikhandidate elungeleyo
ndakambopinda mutown hanga ngifike edolobheni vandaona ngabona vamwe madza vanga vari bofu omunye umama wayisipofu vaine murume wavo anotoona ele ngumyeni wakho obonayo vachiimba vachikumbira mari behlabela becela imali vandatarisa mekapo iyoyo ngakhangela likhapha vandati baba vanoona ngathi ubaba uyabona mai havaoni umama akaboni mai ava lo mama vanogona kuva neboys angaba labantwana dzenguva yavo abesikhala abafana besikhala dzakavapfuura abadlula tikati hatirori mapofu bethi asithathe but isipofu panomwe murume kepha kulenye indoda akangotapirirwa yezu mnandi nemaziso iwayo ngamehlo lawa akangotapirirwa kuti onanthelwa kamuonero kawaka ongabona kwakhe vasingaoni engaboni kavhureka kuti maziso indlela avula ngayo vasingaoni engaboni. ndiri kutovarora ngiyamlobola kapo iyo yanga ine vana 3 babe labantwana vari abathathu mustreet besemgwaqweni rega ndikuudze pauri ipapo yekela ngutshele hazvina basa nebackground yako akulantaba le-background yakho kwavakabva hakuna basa lapho vela khona kula ane msebenzi basa ndimwari olo msebenzi iwe unkulunkulu ingoimba chete wena hlabela kuphela ndiri kuona japeanzani mefiboshet bona uMephibosheth achiimba ehlabeni zadzisa chirevo chako mwari walisa umutsho wakho mwari wechokwadi umlimo weqiniso ose marudzi zonke izizwe ngaone ukuru wenyu masibone ukukhulu ari kwakho kuimba uyahlabela akasvika macharioti kwafika izinqola tatumwa sithunyiwe naDavid nguDavid akavenga mabofu vazvirema wathi isigoga kuti chirema iwewe ukuthi wena sigoga uye kupalasi woze palace ndokungoti imba iwe ngomwa yikho ukuthi hlabela kuti vana wena vako vachawanda abantu abakho bayokwanda mambo haadi zvirema inkosi ayifuni isigoga kwari kundidaidzirei imbizelani na inyaya chii Indaba kana yakhe. nyasha dzauya umusi ungeza kana nyasha dzauya musi ungeza kana nyasha dzauya musi ungafika akatakurwa wathwala akaendwa naye wahanjwa naye ndiri kuona umwe munhu ngibona omunye umuntu vakomana nevasikana majaha vana lesito baba nana amai bobaba nabomama kwaidiwa mefiboshet uhlatshwe hakusi kulodhipa hayi wayengafunekela odipha kujerusalema sejerusalema pano umwe munhu ari pano lo munye umuntu olapha wabva kumusha usuke ekhaya chinofadza baba chitswari okuthokozisayo babesiswana vana vedu ava abantu abethu labo unogona namusikana akwazi ubona intombi ari kumusha kwakadzika-dzika esekhaya khaya anotoitawo heart break oba le-heart break yekurambwa nemukomana wekumusha kwakadzika-dzika yalo lijaha lasekhaya ndauya kundokubatsira pasevhisi ino uri kuzokusiza kule kuti service. kune machariots ukuthi kule zinqola ari kudispatchwa namwari ezidispatcha ngumlilo kuenda kumusha kwakadzika-dzika ukuya emakhaya ukuyiseka khona kundotora chirema chiri uyathatha pakadzika-dzika isigoga kuti kujerusarema ndokwaunodiwa kujerusalema kulapho pano vanesikana pasevhisi ino kule ndodakazi kule service. vakutakurwa namwari abathwala ngumlilo usachemere mukomana wekumusha ungakhaleli ikhaya ijaha pano lasekhaya ari kuharare ukhona pano oseharare ari kubulawayo ukhona okobulawayo wawatoseterwa namwari ombekele ngumlilo pane bhazi kule bhasi rakanyorwa ebhaliweyo kokwenembudziya ngokwenembudziya tuharare tuharare rinofamba rakapenda so ehambisekile asi rinosvika kephi yafika ukangopinda imomo ungangena lapho richakuburisira muharare yowetisele harare kana wamo xa usulapho wakukwazisana subingelelana nevakomana veharare ngamajaha seharare imomo khonapho ndomune kandidheti yako iwewe ubone candidate yakho usacheme moyo pane pane materials kule nqola ari kudispatchwa namwari dispatcha ngumlilo kutora nherera ukuthatha intangane kudziendesa pakakwirira ukuzisa uphakeme kutora khona vakadzingwa mabasa ukuthatha abaqoshi kukuendesai umsebenzi pakakwirira ukubasa ephakemeni kukutorai makafoira kuchikoro ukuthathela feyile kuti esikolweni muite mabusiness ukuthi ube people ngusomabhizimusi toda kupedza najoseph funa uqedisa ngoJoseph you see uyabona paari kurota hope ephupha airota zvisota zvichimupfugamira wayephupha izithungo zimguqela nyere dzine zuva zvichimupfugamira zimguqela vakamukomberedza abamhanqileyo vakamuvenga bamzonda nekuti handiyo environment ngoba akanawo umuntu ichazatswa hope idzi ogcwaliswa saka uri kuvengwa apa shamwari uzondwa lapha mngani usanetseke ungakhathazeki nekuti handiyo environment ngoba nge-environment inozadziswa hope dzako egcwalisa iphupho hope lakho dzako iwewe phupho lakho dzine kwedzinozadzisirwa likhona apha egcwalisa ndafara khona baba vachitaura pano thokozile babekhuluma wakati lapho masquare meters anga ambori mashoma wathi ama-square meters vati wemali hope kwadzinozadzisirwa manje kephi iphupho ligcwaliswa anonga awanda abe ndosikana semaneni wakaona kuti yikho wabona ukuthi mukomana anonzi isaac ijaha othiwa ngo-Isaac anoti achera matsime akacherwa kare sekephi imithombo akutofara kuti mvura yabuda sethokoza amanzi asephuma vakamurwisa sokulumfula akutofara kuti mvura yabuda ethokoza amanzi mwari ekhona. aimupusha umlimi wayemfuka enda undochererako hambe egebho kune kunozadziswa hope dzako ugcwalisela ndokwada kwiphupho kuda kuti uende sevhisi inoyi kulapho esisea khona kune kwisevisi kunozadziswa hope lapho dzako ugcwalisa khona iphupho machariots inqola
vakamutora zamthatha babudiswa mugomba ekhitshe egodini vakaenda naye bahamba naye vakamusemba amaPotifa bamtshiya endlini imba kaPotifa yePotifa endlini kaPotifa yakatadza mucontainer ayizange yamgcina vakamutora bamthatha vakaenda naye bahamba naye kujeri ejele vari kujeri besejele shoko ramwari rinoti izwi likamlimi lithi shoko ramwari rinoti izwi limlithi ari kujeri esejele ari mujeri esejele ipapo khonapho ndo pakaitika zvakawanda ulapho kwaba the khona next thing okulandelayo Joseph anga agavhina uJoseph pane ayokapha kwanda kuda kuti uende ulapho emfunuye as you khona stand on your feet uphakama ngenyawo pane kwanda zakho kuda kuti uende ulapho emfunuye khona kunozadziswa hope dzako ugcwalisa iphupho vari lakho kukurwisa abakulwisayo havagoni abenelisi kugashira hope dzako ukuluyamukela iphupho asi lakho jehovha kepha uJehova pane kwauda kuti uende ulapho ofunuye khona kunozadziswa hope dzako ugcwalisa iphupho uchibva lakho pamufaro usuke emfaro breakthrough conference breakthrough conference breaking forth conference breaking forth iri conference kuzokuendesa iyokuhambisa kunozadziswa hope dzako ugcwalisa iphupho in the lakho mighty name of egameni Jesus likaJesu in the mighty name of egameni Jesus likaJesu shout hope dzangu wothi iphupho lami daidzira hope dzangu akumele zithi iphupho lami dzakuzozadziswa liyogcwaliseka dzakuzozadziswa liyogcwaliseka iro gore rino iri wona lunyaka iro gore rino iri wona lunyaka dzakuzozadziswa ayogcwaliseka zvakaramba last year okwalelwe gore rino kunyaka zvakuzozadziswa lonyaka ogcwaliseka nezita raJesu egama likaJesu patiri kuda kuimba pana sifuna ukuhlabela lapha ndichakumbira wepress team ndacela abendumisi pavachatiimbira hymn besihlabela limi zvakuti uimba uchiombera maoko ako kuqaka izandla zakho uchinzwisisa kuti wakutoimbira breakthrough yako uzwisise ukuhlabela wakutoimbira kubuda kwako hlabelela ukuphuma kwakho paurapa lapho khona lapho panobudika kuyaphuma zviri kunetsa izvi okuhluphayo lokhu zvinogoneka kuyeneliseka kune muchinda werugare nendoda yokuthula ari kuti iwe mukadzi ethi wena wesifazane usaite zvakawanda ungenzi okuningi just see hlabela kuphela hakuna zita seraJesu hlabela ingoma eqanjwayo Hakuna zita sera Jesu kanano nokunanga hakuna ribe ombera maoko ako uchimba ombera maoko ako uchimba
simudze rako tango kulemata ite cheso musangano uno this service come to an end simudze you let every barrier be broken in the name of Jesus simudze rako barrier wose ngapha kune nyanda za Jehova siri kuzokutakura kuenda newe cheso kwanga kunozadziswa hope Wow, ita mere kuna Jesu na kuna komuranda wa Jesu. Toda kutenda